Sang Resi rares nimbal inggih nemangkin carita yang mekadi linggih ido dangyang astopake mewali nemangkin ide nyawis wirejene nyakra wardi uduh cening Sang Prabu Idewa sawireh Idewa nyakrawerti dadi tedung jagat anake buku Idewa senang dan etiwaka mula sandang patut punika dewa niwakangane madan dana tekitu cening nanging selakir malu saki walu sekonde ni dewa niwakangane madan danda mulu sandang patut selehin ban idewa turik sepanglah ban idewa darmo sisip apang tatawas apu kengawinang buku kekitu pang mejanten ban idewa beneh kelawaning pelih pengtatas malu idewa pamatan lapa sawireh yen subo idewa lakar niwakang dando pengpasti ke tatas idewa pangsing ini dewa nepukin ane madan pelih kalane yang niwakang dana pangsing dewa nepukin ane madan pelih ban idewa niwakang dando anake ane beneh bang idewa hukuman anake ane salah do lantas sing hukum ban idewa yaneng sampun yukti iwang kewaluh yen subo pasti keban idewa tuah sangkaning pesaja ma pedewekan salah tu dewa bapaknya dia mana
yen subuh jati-jati bapa ma padewekan salah dong udah tuara bapa sanggup lakar nerima bapa sanggup lakar natakin totonan cening lenten laporan pacang tempat kewala pengsangkaning pesaja bapu ma padewekan salah sing bani nyin bapu lakar tuaro nerima bapu sing jelakar mekelid totonan cening ngamargiang asing sapulwir dandone ane tiwakang ban idewo asing-asing ane kapituduh ban idewo tekening bapu lakar terima bapu totonan cening bapu pagareng wacana sawireh bapu subung rangsuk sesanan kewikom bapu sing dadi buin lakar linyok cening bapu nganutin sesanan sang rumagu lingsir tukitu cening naten wedi bapu sing jelakar mekelid atampak bapu sing jelakar mekirid bapu tuar jejejah tukitu cening ya di astun pacang nah ya diapin ke jiwa permanan bapune lakar suksrahang ban bapu ya diastun bapu ngemasin mati lakar lampahin bapu begitu cening nah ida dalam geles nimbang mangkin nuli gelis makadi ide dalam watu rengong ngeruntuhang pengandike yang kete ida persi uduh ne keresi yan saja buka kekitu manut tekening idap resine ya nyanirama muktia gelar
Dah lakar ngisinin pamunyin resine ane jani manire lakar muktiang. Apa sami pada tahu semalihnya ni ane jani lakar titiang muktiang sekancan ane ado dini pang mekejang pado tatas nawang waman lepati bau dan wang sidu paman sekancan ane ado dini di balai paseban ni para pepatih bau dando mantri ni mekejang pang pedas paman awang dadi saksi buyana besik sekancan ane ado dini di penangkilan ni pang mekejang pado nepukin pang dadi saksi paman pado ajak mekejang iwang pada lanturek nah tegarang ane jani jalan buktiang benah katekaning pelih jani subuh tatasang jani turek sain aja makejang hati yang tuh Cerahkan tingkap. Yes.